Oteche. Ona dijo kuno murokoro bareta ninga yanywa mukari. Chikantaka chiyayebwa. Embera yensi nukweri tugende owa mwebare konka wamanyembera yawe okashaba muheru noikabuhangusi akwihombi ngono yawe endwara zitabande tiziri kwita urumura zikwisha kufa noza kuma Para muyabisa arana imamuyanga kasa mukama yakamba uzoi kwichapfa noza kuma olelo mulungi wa Yesu imamuyanga kasa muyafeza obunafe wa mama kashotisi yawaho kaza kura shikara kwe mwisire kandawo yaishomero nishoma mitinde chiyamba esi nachifunda bana mwichiza urezi nakozire naye nimuka naye gahuraho ninjiranzi konkanyo Yesu ninza kumahoro Yesu ninde otampayo mikoro y'ababi Nogazi kuhitu bari kwenda tukweche Oturinde mukama Yuwe n'abana biwe Endwari zisira muzire Bazishaza mubizira Yesu Tuzo kwisha kufa Bazimani tuzakuma Oburunzi bwa mukama Uriyo Abana bawe Ndadeka yawe Itutuyangara Kasa mukama yakamba Umutori kwisha kufa Azimanoza kubo Reba mulungi wa Yesu Abana bawe Ndadeka yawe Yuwe muyangara Ije Mwebare Abana Itotu Kasta mukama yagamba Sewa nyine y'ikindi tukataguroka kino Bongera yo kamwe. Asambira mu kigambo yaturize Kokachi kwenda kumanyisa abantu kyeshongole ekyo tokwiza kufa mu kiterero mu ngalo z'amaani tokwiza kufa konkani ngambira amazima wayekwatiza ganuza kufa obushambani kubera amaraga kutwara ukabura kwekuuma noza kukora ki noza kufa so omweshongozi yagambira tokuza kufa watekinga keya kandi okasaba Ruhanga akakugayidinga naki atari munarerizaaro bishop naja unachiranja na Yesu naki na Yesu tajaga kura naro stare non stop umwenda kumingisa bishop na Yesu Nani mabukwasa Thank you.
Yeah.